Oh, ate aluh tanya tengah tak pajobu gekeunlah le orang cik ke tanya ah. Ne ka pajobu bek mendabu-dabu tat. Ka pajobu berhabis bek ka boboh bu, dikri ibu neng hai, di mo bu neng hai. Tiba-tiba orang tanya ka dewasa kata tepu mandum bahawa taji kon bu yang dikri waru. Urang mita bu yang kri waru. Urang mita bu yang mo waru. Tulungna pudih bata mita bu waru. Hana gunong kedih ulaut, hana ulaut kena lamlang. Lambrang ah. Hana lambrang kudih tajak merantau ah. Tinggal kampung dro, tinggal nanggo dro ah, kudih. Tajak lingku laut ah. Tidumna pudih bata mita bu ah. Yang bang ah. Makaji adik-adik lun yang mentong sekolah beryakinlah jak sekolah supaya na keringatan oka dewasa tanyo bak mita bu. Jadi yang ke lagi nyan wak haba dari lun lah support orangnya. Yang penting semangat berpenuh awak lah merantau lah. Bek tua merita kena kampung dro. Menanggo dro menancik ino dalam nanggo dalam kampung. Semangat selalu dalam beraktivitas. Maupun darat maupun laut. Kan? Semangat berpenuh. Okey, selalu mentong dari lun dari Aceh Barat daya. Okey, sekian lah.